Ruto chakayanga limbe mare mar gwenge mag Masawa gi Rueko Makende na Nyuki e kaunti ma Laikipia kasto limo gwenge mamoko to ahinya e kaunti ma Nyeri. Jatend piny omedo mako chung' motegno ni en pok ojwang' oganda jo Masawa kata dichiel. Otimo limbeno mana bang' kanyo bedo gi twak gi jofwambo mowuok e alwora ma Mount Kenya kendo tiyo gi thuolono mar ke kod manen jalupne machon Rigathi Gachagua ma yande ogolo oko e apisi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ni kod ler mar wachni. Rengo kwako lwasi ka jatend piny William Ruto kanyakla kod jalupne Kithure Kindiki e lubuombgi ka ginyono miel e kod oganda ma Laikipia e yor rwak makende. Limbe mare mokwongo bang' thichi oko Rigathi Gachagua e apisi kendo ka Ruto kone jok makwede mondo riti nyaka yiero chopi. Kata kamano okoni tije makare biro dwoke apisi. Si kila mtu afanye kazi. Si 2027 nyinyi ndio mtaamua. Hata hawa wananisumbua na makelele hawa. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. E twak mare kod ute fwambo mamasa mar piny Kenya, jatend piny William Ruto ne otoyo kedhno e kado. Kendo lero ni mane en jalupne Rigathi Gachagua ne en Manasseh Magiluth bang' je od bura mathoth masa mar Kenya ne kwede e yiero mar ng'atno mane dhi bedo jalup jatend piny William Ruto e yiero mar dwe mar 8 higa mar 2022. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura. Si unataka ukweli? Kabisa. Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Ule rafiki yangu Rigathi akapata kura 5. Ili tusionekane kwa watu wa mlima, pengine nimechukua vijana. Wacha nichukue huyu mzee karibu wa rika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko. Shingo upande. Jatend piny bende ne okone Gachagua ne oriembore kende kalore koda chama thogo mar Suna bang' dwaro ne jo od bura ne kulore ne karuoth Nebukadnesar kendo ne bedo gele koda pisas matinde sirikal kaka jating' ndai mar Ruto Faruk Kibet, jafuong' wache mbui Dennis Etumbi kod jo od bura monywando kaka Ndindi Nyoro, Maki Aru kod Kimani Ichung'wah Makikuyu. Sasa tukafanya kesi kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Next baada ya wiki moja Faruk PA mtu mdogo amesema amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro. Haya, kuisha hiyo Kimani Ichung'wah. Sijui amesema. Bloga huyu Dennis Itumbi bloga unasumbuana na yeye nini? Ndio hiyo yeye ameanza vita na wabunge. Kabla ya Disemba, msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Jatelno ywak ni kata mana en ne obedo jasik Rigathi kodwa ni mondo Ruto ne omiye bilion 10 kuom ranyisi pesa makopange to pong'o lori. Kata kamano, Ruto ne okone Gachagua ni mondo rudh ume osiki ni ngang' ne ok odhi miye kata nduru motuchi. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa. Unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10. Wewe unajua bilioni 10 Bwana Waweru? Labda zilikuwa za nini rais? Bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya mlimani, ni kupangie siasa, sijui nifanye nini. Mimi nikaona hapa nikamwambia I will not do it. Wacha nimalize. So nikamwambia hii haiwezekani. Na kama ni kuwa one term ni sawa. Ruto bende oluoko lwete wach thicho oko Rigathi Gachagua e apisi kendo lero ni ne otemo reso Rigathi didek kata kamano jo od bura ne oramo ni kapok Rigathi otiekogi to nyaka githiche oko. Ruto okoni ne oluongo bura mane jo od bura ng'anjo ne ma oko bire ni marawayo ne ojogore gi lak. And hata wabunge marafiki wa Rigathi watakwambia mara 2 niliita wabunge
Nikamwambia, sikizeni, hatukuchaguliwa kuja kupigana, tulichaguliwa kuja kufanyia Wakenya kazi. Wachana na mambo ya impeachment. Mara ngapi? Mara 2. Mara ya 3 nikaitisha mkutano kwa sababu nilikuwa nimeona wameanza tena maneno ya impeachment. Wabunge wakakataa kuja mkutano, wakasema, wewe umetuzoea. Ulitukataza mara ya kwanza, ukatukataza mara ya 2, sasa utaamua. Kura yako haihitajiki bunge. Sisi tutafanya vile tunavyojua tutafanya. Hiyo ingine wachana na sisi. They never came for the meeting. Ndio jamani. Ama mnasema watu wa Nyeri. Jatend piny bende olore kaunti ma Nyeri e kar chungo od bura ma Kieni e kama ne okone oganda mathurgi Rigathi Gachagua ningang wiye ok nyal wil kod kaka ne ogone ombulu. Kura momiyo dongruok obiro chwero negi koyala. Nasikizeni watu wa Nyeri. Mimi mlinipatia kura nyinyi kwa hiari yenu. Kura yenu ndio tumetumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau? Hata nikasahau mahali mlinipatia kura zenu? Walter Nyambaga, Ramogi TV.